Ovoga jutra je baš odjeknula jedna detonacija kada je srpski fudbal u pitanju. Dvojac koji nam dolazi iz inostranstva bi mogao da pojača Crvenu zvezdu. Postavlja se pitanje kako će pregovori teći, pošto pregovori se vode sami sa sobom. Kažem, po našim medijima, citiram taj deo, dobro obratite pažnju. Fudbalski klub Crvena zvezda bi mogla da izdvoji određena sredstva koja neće biti mala za jednog od najboljih napadača, ali i za jednog od zanimljivijih krilnih fudbalera. Obzirom da svi dobro znamo kolike probleme Crvena zvezda ima na krilnim pozicijama sa trenerom Vladanom Milojevićem koji ne želi da koristi ono što ima na raspolaganju i to se opravdava kao da su se ti momci izgubili ili nisu dovoljno dobri, a isti ti momci sada idu na Afrički kup nacija, a isti ti momci su prodavani, isti ti momci su bacani u drugi plan. Zašto? Da bi Mirko Ivanić igrao levo, jer kako se spekuliše ne voli da igra u sredini, pa mu se više sviđa tamo i onda Crvena zvezda mu ustupa tu mogućnost. Ovoga jutra je procuralo da bi Brazilac koji ima 23 godine koji nosi dres OFK Beograda, a u pitanju je Diogo Bezerra, mogao da pojača Crvenu zvezdu zbog toga što fali desno i levo krilo. A prirodna pozicija ovog momka je desno krilo, može odlično da igra i po levoj strani. Ono što je jako interesantno, jako je visok za krilnog fudbalera, 1,86 m je visine, dominantno igra desnom nogom, a isto tako validan ugovor ima do 2027. godine. Ono što je interesantno, agencija koja ga zastupa trenutno drži 31 fudbalera, u pitanju je Rafaela Pimenta, koja iza sebe u svojoj agenciji ima De Ligta, Haalanda, Gimeneza, Mazrauja, Marka Veratija i druga velika imena. Ono što moramo da napomenemo to je da je ovo drugi iskorak u Evropi za samog Bezerru koji je igrao u Atletico Mineiru, pa je bio u nižim ligama tamo u omladinskim selekcijama, pa završio u Red Bullu da bi na kraju iz Brazila prvobitno pojačao Muru, nakon čega će postati fudbaler OFK Beograda. U Muri se neće proslaviti pošto će na 10 utakmica imati 1 gol i 1 asistenciju, nakon čega će to biti navodno dovoljno da pojača OFK Beograd za koji će zabeležiti 35 nastupa, 5 golova i 11 asistencija. Pazite, ove sezone ovaj momak ima 20 nastupa, 2 gola i 8 asistencija uz 3 žuta kartona na 1690 minuta i zaista je jedan od zanimljivijih krilnih fudbalera. Međutim, ne može niko da mi kaže da on ima veće sposobnosti, mogućnosti i kvalitet od pojedinaca koji nose dres Crvene zvezde. Nekako mi se čini da bi ovo mogao da bude samo igrač koji bi mogao da bude iskorišćen samo zbog momentuma, da se potpiši na kraju sezone, da se proda. Sada, naravno treba napomenuti i to da Crvena zvezda, pitanje je koliko će još dugo igrati u Evropi, tako da čitav drugi deo šampionata bi bio tu da ovaj momak nabija statistiku. Također, da li je ovo nešto što je Crvena zvezda očekivala, odnosno njeni navijači? Nije. Nadali su se Osmanu Bukariju koji je prvobitno bio spominjan, pa onda dovođen u vezu, pa na kraju je bio blizu i sada je pod velikim znakom pitanja. A pravo pitanje je šta vi kao navijači biste više voleli, da li je to Bezerra ili ipak Osman Bukari, a mi idemo dalje. Ono što je još zanimljivije to je da ćemo opet ostati kod OFK Beograda. Jedan od najboljih strelaca Super Lige Srbije je na meti također Crvene zvezde. Kažem, jako interesantno sve ovo jer Crvena zvezda znamo u kakvim odnosima je sa OFK Beogradom. Ono gdje bi moglo da Crvena zvezda naiđe na udar to je da je za ovog momka zainteresovano više klubova, a jedan od najozbiljnijih je Rapid 1923, u pitanju je rumunska ekipa koja ima sredstva i kojoj naše tržište nije strano. Onda gdje je OFK Beograd u velikoj prednosti to je dužina trajanja ugovora, pa je ovaj momak vezan za klub do 2028. godine što će omogućiti manevar na samom tržištu. Također napominje se da bi OFK Beograd između 2 i 3 miliona evra tražio za ovog momka, što ne verujem da bi Crvena zvezda htjela da plati tek tako. Ovaj momak ove godine je zaista žario i palio u prvom delu šampionata Srbije, što dovoljno pokazuju njegove statistike. 16 nastupa, 10 golova i 1 asistencija. Tokom svoje karijere bio je u nekoliko klubova, svoju priču je započeo u omladinskom sastavu AZ Alkmara, nakon čega je bio u Ajaxu, pa u Veneciji, pa je bio i na Kipru, pa iz Venecije je potpisao za OFK Beograd u besplatnom transferu
Ono što je jako bitno da se napomene, radi se o jednom jako onako dobro građenom, brzom napadaču koji je 1,93 m visine, ima dvojno državljanstvo holandsko i nigerijsko, takođe najbolje se snalazi na poziciji klasičnog špica i dominira desnom nogom. Još jedan detalj koji treba da se napomene, to je da je ovo njegova najbolja fudbalska godina, što gotovo pa mi je nekako prosto neverovatno da bi Crvena zvezda tek tako izašla na tržište i dala 2 do 3 miliona evra za momka koji je sada bljesno i pitanje je šta će biti, jer iza sebe nema dokaza neke istorijata, a verujem da u ovakvoj situaciji gdje Crvena zvezda će navodno krenuti pripreme bez napadača, mora da ima nekog adekvatnog iskustva, jer ta pozicija je jako bitna u crveno-belom taboru. Isto tako ne čini mi se da bi on mogao da bude taj tip igrača kao što je Arnautović, kao što je Bruno Duarte. Čini mi se da je on nekako sušta suprotnost od njih, bar po onom stilu igre koji on gaji, tako da mislim da od ovoga onako, dosta tanka priča po meni, jer prvo što košta, drugo što odskače od filozofije, treće jedino što bi tu moglo da se iskoristi to su odnosi između OFK Beograda i Crvene zvezde koja bi ga eventualno kupila i posle preprodala za daleko veći novac. Dolazimo do dela u kome ćete se i vi uključiti, voleo bi da čujem vaše neko mišljenje na kojim pozicijama Crvenoj zvezdi je neophodno pojačanje i isto tako kako komentarišete Bezeru i Enema. Da li su oni momci koji mogu da pojačaju te pozicije gdje Crvena zvezda vidi da joj fale igrači ili su to ipak igrači onog kvaliteta za neku rotaciju ili ti čisto popuniti neko mesto. Toliko za ovo izdanje, moje ime je Stefan Milićević, a mi se vidimo u nekom od narednih. Do tada, sportski pozdrav.